Gde ste drugari, Tiago Ferreira ovdje direktno sa juga Srbije. Neću da vam kažem odmah gde sam, ali mogu vam reći da ono što ljudi govore da što južnije to tužnije uopšte ne važi za ovaj grad. Bar nekad si ovako okružen ovakvom hranom. Sad što vam pokažem, imamo ovdje ovaj hleb, neki hrskavi hleb, specijalitet koliko sam skontao iz ovog kraja. Imamo ovdje preukusne, kako se kaže bre, ove rebarce u kajmaku. Miris je odličan, jedva čekam da pojedem. A sad vidjet ćete gdje sam, jer imamo i ovdje niško pivo, proizvedeno već od 1884. godine. Ljudi moji, ja se nalazim na najpoznatijoj ulici ovdje u Nišu za kafane, barove, restorane u kazandžijskom sokaku. Ovo je zaista nevjerovatno, subota je lep dan, ljudi se šetaju, jedu, piju, atmosfera je sjajna. Samo sam htio sa vama da podelim ovaj trenutak jer sam došao ovako u Niš. Večeras imamo neko druženje u Vitamin B baru, veče portugalskog jezika. Ako ste vi u Nišu, dođite večeras od 9 sati Vitamin B bar i možda ćemo se sresti tamo, ako ne tamo po ulicama Niša. Idemo u obilazak, ovo je prelepo, volim Niš, jedan veliki pozdrav za sve vas iz Niša i za sve vas iz cele Srbije koji eto nisu danas u Nišu, a koji će doći u kafanu kod Rajka gdje se upravo nalazimo, da pojedete i da probate najbolje rebarce u kajmaku i ove druge specijalitete. Veliki pozdrav, vidimo se na sljedećem videu. Ćao!